biashara ni ontokaita kanende patitirite ba ikida brabomba okeda bonene kumani na machoka ya chukuru no gutikyo nende ba wichona kaiteneka nane kumania na ontubone kyo tukubaru tukada tukura kia oto amoni ya kuyari kuyuguru ramanto ya kwidura nende arimo nibo babatere kwenderia nguo iri kana kwenderia na bangu ndene ya chukuru moni ya kuyari kuyuguru ya machukuru kwidira ya kiriera kia chiari kura into ome ya chukuru ende nende bikeda bikenda irondene ya chukuru 40321 kanenya kibugu zatu yule mone na mbera nende ukidira itu maira no twa maoni ya korbo ruari ya yamwe yara tukubanganiretie arito barabara retu KCP gukuma form 1 ruari Mwana niyo to madide orobo ari ni Purity Richard nangeto Phineas imana ndato chaweru da yamwe kambereria daicho chongwa oriti ya ntuko 90 na nyanya kidurano kinene kibude kanende ngwatano ya Azimio la Umoja One Kenya nedirite nende kira baraba kuruira itemwanya mwanya nende kirimara wera niate ibo bakayuke wadani morotono yokinyane ili agenda cha Rais Uhuru Kenyatta na iranende kumicha ngwataniro mutungeria wangwataniro Raila Odinga na oriti nende baraba kudabakiro ya ira itemwanya mwanya kuya ruterero na kwendia sera ntere chionde nende chekirimara Raila nongelete atedira nende aitiane lakia kinya bari kwende akadira kinyetera kia kire kuni yangarama ya utoro na kinyocho mbirabu dirite bukioneka kunyelia bainge Mwendezo jogo chwana kuthujuru munini Raila Odinga ejo ambirie kibarua kyao ntukwe narua